ers y dechrau'n deg. Ever since we first walked this land. Mae pobl yng Nghymru wedi pwyso'r cwestiynau mawr. People in Wales have faced the deepest questions of life and death. Pwy ydyn ni? Who are we? O ble y deithon ni? Where do we come from? Be sydd yn ein cysylltu ni i weddill y byd? What connects us to the rest of humanity? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? And what sets us apart? Yn rhyfeddol, mae pob un ohono ni'n cario yn ein cyrff drysoror gorffennol. Astonishingly, each one of us carries inside us a precious treasure from the distant past. Allwedd I hen gyfrinachau. A hidden code that can unlock those ancient mysteries. Am y tro cyntaf mae geneteg yn datguddio dirgelion yr oesa fi. Now, for the first time, genetic science is revealing those secrets. Dros y flwyddyn nesaf, yn bwriad i'w dadansoddi DNA miloedd o Gymru. In the next year, we'll test the ancestral DNA of thousands of people from all over Wales. Y gobaith yw dod o hyd I hanes ein gwlad o fath newydd. We aim to discover a different kind of history. A people's history. Mae croeso I bawb yn yr arbrawf ac mae rhywbeth I bawb ddysgu ohoni. Our project is diverse and inclusive. It will have something to say to each and every one of us in Wales, and everyone can be part of it. O'r de i'r gogledd. From north and south. O oes yr ia I fyd yr iPhone. From the Ice Age to the Information Age. Dyn ni'n dilyn olion traed ein hen famau a thadau. We're charting the epic odyssey of our ancestors. Ymunwch â ni ar bererindod ar hyd ein gwlad. Ar draws y byd. I amser cyn cof. Join us on a journey across Wales. Across continents. Across time itself. Pwy ydyn ni? Who are the Welsh? DNA, yr hanes tu fewn I ni. DNA, our oldest secrets. Our newest history.